Bok! Sigurno se pitaš zašto imam tako retardiranu facu. Sretan sam! Preživio sam svoj prvi let. Prvi jer će ih sigurno biti još. Ako ti preživiš do kraja ovog videa, možda i ti proletiš besplatno. Ajmo iz početka. Znači, preživio sam let, ali drugi ožici su ostali. Naprimjer to da sam proveo dan s tipom koji iz nekog čudnog razloga svom silom želi postati Slovenac. Jer su tamo auti jeftiniji i ovo ono. I lud je za ukrajinskom glazbom. Dobra, ajde. Taj dio ga i razumijem, iako vam ne smijem reći zašto. Kužim ga, mora voljeti to. Tako da, prvi savjet kad ideš na letenje, ne opušti se u raspravu o glazbi sa svojim pilotom, jer ćeš dobiti teror od 3 sata ukrajinske glazbe. Ok, kad se naučiš nositi s tim, onda ti bude dobro, sve dok ti ne objasni da radi to 25 godina i da su mu do sada uglavnom odustali samo dvojica, i to muškarci, tako da ono, bez pritiska, ako želiš biti treći. Ne želiš. Plus 85% njegovih mušterija su uglavnom žene, jer kao, žene uvijek vole probati nove stvari, kaže on. Mi muški smo tip osobe, ili sam pre-cool da bi letio ja sad u zraku i volim svoje tlo pod nogama, ili me to zanima i kupit ću si padobran i sam ću naučit šta ću ja njemu dati 750 kuna za tih pol sata do sat u zraku. Ne dam, da. Tako sam i ja odgađao sve taj trenutak dok ne budem imao novaca da si kupim padobran i nikad nije bio pravi trenutak za to. I onda mi glupi friend Goran Resovac, Jamadol, 47.000 Karlovac, broj mobitela 09, kupi bon za 30. rođendan za letenje kao haha, želim te ubit. Gade. Ali dobro, preživio sam. Najgori dio letenja je ovo. Ej, šta ima? Čekanje! Mrzim čekanje! Ali čekati moraš, dok vjetar ne bude dobar. 3 sata sam čekao. Užas! Problem kod čekanja je što mozak ima puno vremena biti sam sa sobom. I onda ti šalje ovakve slike u glavu. Little off course here! Da, tvoji strahovi su opravdani. I onda se logika bori protiv toga na način da ti kaže hej, kretenu, nije to ništa strašno, cijeli svijet to radi svaki dan, tehnologija je napredovala, ništa se loše ne može dogoditi, plus imaš pilota koji garant zna šta radi, barem si vjerovao u to da zna šta radi, dok nisi čuo glazbu koju sluša. Ušao vatriv. Ali je dobro, smirite malo ta logika i mozak momentalno šalje novu sliku u glavu. BAM! God damn it! Dođeš na vrh brda, obučeš se, on raširi krilo, pokopča te cijelog i sad stojite i čekaš da vjetar zapuše u tebe i onda on kaže trči, 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 trči. Napraviš svega 5-6 koraka i ni ne skužiš da si u zraku, čovječe. Jer zapravo trčiš po livadi sa blagim nagibom, tipa 10-15 sekundi i kad te padobran digne, tvoj ruksak jednim pokretom ruke postaje fotelja u koju se uvališ i uživaš. I ona očekivana defektna reakcija u zraku zamjeri s ovim retardiranim izrazom lica. Da, to je to, stari moj. To je to, Taj osjećaj, Znači, to je stvarno nešto neopisivo, predivno, božja perspektiva. Jer gledaj ovo, gledaj to. Znači, to jednostavno treba doživjeti, evo. I na kraju, ti Marko, s čudnim ukusom za glazbu koji silom želi postati Slovenac, postane najbolji prijatelj. Ok, iskreno nemaš izbora, jer da mu se zamjeriš na bilo koji način, sam te ispusti i pljas! Nemate više Dario, nemate. Vjeruj mi, nije uopće strašno. Jednostavno je onak zen. Svi problemi
oko kupovine kuće, oko minusa na tekućem, činjenica da je gorivo prešlo psihološku granicu od 10 kuna, da su auti u Hrvatskoj skuplji nego u Sloveniji, sve to u tom trenutku nestaje. Tako da moraš probati tako nešto. Ne nužno letenje, nego se s vremena na vrijeme počasti s nečim što nikad nisi i možda nikad ne bi napravio, jer tako nešto djeluje terapeutski dobro, evo. Nema tablete koja može to nadmašiti. Evo to. I zato sam uvjerio Marka da bi poklonio jedan gratis let za nekog od vas, jer želim proslijediti taj osjećaj dalje i želim vas nagraditi što me pratite i podržavate u ovom što radim. Tako da ćemo ovako napraviti. Na Facebooku ispod videa u komentar tagiraj osobu koju želiš pokloniti to iskustvo i u ponedjeljak u 9 navečer preko stranice random.org biram jednu osobu koja će se provozati s Markom po nebu na nekih pola sata. Ako tu osobu nađem i među subscriberima na svom YouTube kanalu, osvaja let. To je to. E da, i svi me pitaju kako je sletjeti, kao to je valjda najgori dio. Jako lako. Nisam očekivao da je to tako lako. Samo sjedneš. Hop, to na čemu sjediš i dosta mekano i debelo i on sve uspori, iznavigira i sleti i jednostavno ništa ne osjetiš. Samo onak, hop, sjedneš. Gle, najluđe ikad. Odlično, šta ne? Tako da moj savjet, sljedeći put kad ti život ponudi nešto ludo i neočekivano, nešto čega te strah, otkante slike iz glave koje ti mozak šalje i poslušaj ono dalje od njega. Onaj zvuk koji kaže To je to. Like, share, subscribe se na YouTube kanal. Možeš me pratiti na Twitteru, na Instagramu. Svaki oblik podrške je dobrodošao, jer tako dugo dok je toga, bit će još i ovoga. Čujemo se sljedeći tjedan. Bam! هلا اجا الزعيم العظيم مرادين مدفكا الشعب يقول اني حاكم كريم اي ايوه